17 years te compose kuri na Oi. to idu dosta gana compose kor to amni ekta bi studio khan ge amni recording chaisi na chane Studio de to chane korbi. acha YouTube te to khali se ro to na guitar lo dido na acha to studio te to chane na to amni studio te to kile record kora ne Moi studio de nagura do pisi kuro de munjai holiwe ekla bravi na pare holiwe nijor mehnat korigina kuro bhamna ase. Chalo chalo, that's a very good point. Itu ekdam bhal point ekta ase aro moi bi itu to moi bi accept kuri ase kilo le nijula sweat pra nijula pusna wa kura do hi bishi bhal na hole na hole bi ita bi amni lo bishi jang ase still time ase amni lo chinda ni bi you have a long way to go amni la talent hi do amni nalokai na amni try kuri she boli do na bharo le ki ase na amni ki talent thaki she boli do na hole na